Umupira w'amaguru ni umwe muri siporo ikunzwe n'abantu batari bakeya mu mpande zose z'isi. By'umwihariko uno munsi no gutegura urutonde rw'abatoza 10 rw'amafaranga menshi kurusha abandi ku isi y'umupira w'amaguru. Uribaza se abatoza ni bande? Batoza aya makipe yambwa amafaranga angana iki? Byinshi bibaza nibijye gusobanukirwa muri iki cyegeranyo naguteguriye. Yaje gutegura kano cyo kikugezaho ni Izayimba. Hayi kaze nkomeza kubisogona subscribe kugira ngo tukomeze kubana ibiganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Twihuse cyane n'abatoza 10 bamwe amafaranga menshi kurusha abandi ku isi by'umwihariko mu mukino w'umupira w'amaguru. Kadere ku mwanya wa 10 turasanga umutoza ukomeye cyane watoje amakipe agiye atandukanye arimo Real Madrid, Everton ndetse n'andi makipe menshi cyane. Akora umutoza kuri ubusanzwe utoza ikipe y'igihugu ya Brazil, akora nta wundi ari umutoza Carlo Ancelotti. Akora umutoza usanzwe uhembwa amafaranga na miliyoni 10,000 z'amadolari y'Amerika. Akora umutoza dusanga ku mwanya wa 10. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga umutoza ukomeye cyane ariwe Mathias Jose. Akora umutoza usanzwe utoza ikipe ya Al Ahly yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Akora umutoza nawe ukomeye cyane uhembwa amafaranga angana na miliyoni 12,100 y'amadolari y'Amerika. Akora umutoza dusanga ku mwanya wa 9. Duhuje cyane tumeje ku mwanya wa 8 turasanga umutoza ukomeye cyane nawe watoje amakipe menshi agiye atandukanye harimo ikipe y'igihugu ya Espagne, ikipe ya Barcelona. Kuri ubu akaba asigaye atoza ikipe ya Paris Saint-Germain. Akaba nawe akora umutoza Luis Enrique. Akora umutoza angana na miliyoni 12,200 y'amadolari y'Amerika. Akora umutoza dusanga ku mwanya wa 8 umutoza bafata amafaranga menshi cyane. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga umutoza ukomeye cyane uzwi cyane mu makipe agiye atandukanye arimo ikipe ya Manchester United, ikipe ya Chelsea, Real Madrid ndetse n'ayandi. Akora umutoza usanzwe utoza ikipe kurungu ikipe ya Fenerbahce mu gihugu cya Turkiya. Akora umutoza umunyaportugal ukomeye cyane akaba ari nta wundi. Akora umutoza Jose Mourinho dos Santos. Akora umutoza ukomeye cyane mwamenye ndetse mukunda muri benshi bitewe n'urwenya agenda agira by'umwihariko muri press conference agiye atanga zigiye zitandukanye. No mutoza akaba asanzwe yanga amafaranga angana na miliyoni 13 z'amadolari y'Amerika. Akaba umutoza dusanga ku mwanya wa 7 umutoza bafata amafaranga menshi cyane y'umupira w'amaguru. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga umutoza ukomeye cyane umutoza ugiye utoza amakipe agiye atandukanye yaba mu ikipe ya Crystal Palace mu gihugu cy'Ubwongereza muramuzi cyane. Kuri ubu akaba asigaye atoza ikipe ya Everton. Akora umutoza witwa David Moyes. Akora umutoza usanzwe uhembwa amafaranga na miliyoni 15,800 by'amadolari y'Amerika. Akora umutoza dusanga ku mwanya wa 6. Akora umutoza ukomeje kubaka ibintu bigiye bidasanzwe dore ko kuri ubu ngubu asigaye afasha ikipe ya Everton ndetse akayifashije kutamanuka mu mwaka w'imikino ushize ndetse kuri ubu akaba asatangira nawe umwaka w'imikino tugiye gutangira muri shampiyona y'Ubwongereza ariyo Premier League. Dukomeje ku mwanya wa 5 turasanga umutoza w'umutaliyani ukomeye cyane watoje amakipe agiye atandukanye arimo ikipe ya Juventus, ikipe ya AC Milan ndetse n'amakipe agiye atandukanye. Akora umutoza kuri ubu ngubu sigaye yabarizwa mu gihugu cya Arabia Saudite by'umwihariko mu ikipe ya Al Nassr. Akaba asanzwe afata amafaranga na miliyoni 19,300 y'amadolari y'Amerika. Akora umutoza dusanga ku mwanya wa 5. Akora umutoza Stefano Pioli. Akora umutoza w'umutaliyani ukomeye cyane usanzwe utoza ikipe ya Al Nassr. Akaba tumusanga ku mwanya wa 5 umutoza bafata amafaranga menshi cyane. Dukomeje ku mwanya wa 4 turasanga umutoza ukomeye cyane. Akora umutoza nawe w'umunyespagne ukomeye cyane watoje amakipe agiye atandukanye by'umwihariko akaba ari umutoza wungirije mu ikipe ya Manchester City. Akora umutoza nawe ugira tactique nyinshi cyane n'ubwenge bwinshi mu gihe aba ari gutoza abakinnyi we ndetse n'abandi bantu
benshi by'umwihariko abakuru bakora mu ikipe ya Arsenal. Kuri nta wundi ari umutoza Mikel Arteta, kuri umutoza w'ikipe ya Arsenal, kuri umutoza uhembwa amafaranga na $19,700 by'amadolari y'Amerika. Mbibutsa ko n'amafaranga n'abatoza bagenda bahembwa amafaranga bafatiraho mu gihe cy'umwaka. Uyu mutoza Mikel Arteta kwa tumusanga ku mwanya wa kane umutoza bafata amafaranga menshi cyane mu mupira w'amaguru mu makipe bagiye batoza agiye atandukanye cyane. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga umutoza mugenzi w'umunyesipanye ukomeye cyane wagiye atoza mu kipe agiye atandukanye, watwaye ibikombe bya Champions League by'umwihariko mu kipe ya FC Barcelona. Kuri ngubu akaba asigaye atoza ikipe ya Manchester City. Akora umutoza w'ubwo amafaranga na $23,200 by'amadolari y'Amerika. Akora umutoza umaze igihe kitari gito mu kipe ya Manchester City ko amazemo igihe kirenga imyaka 5 atoza ino kipe. Akora umutoza wagiyemo yandikamo amateka benshi agiye atandukanye, aho ari umutoza wa mbere wahaye ikipe ya Manchester City igikombe cya Champions League ndetse barotaga mu nzozi. Akora umutoza wagiye ukora amateka agiye atandukanye cyane. Tukaba twamusanze ku mwanya wa gatatu. Twihuse cyane ku mwanya wa kabiri turasanga umutoza w'umutaliyani ukomeye cyane wagiye utoza amakipe agiye atandukanye cyane, zirimo ikipe ya Juventus, Napoli ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Kuri ngubu wasigaye atoza ikipe ya Al Hilal mu gihugu cya Arabia Saudite. Akaba umutoza uhembwa amafaranga na $27,300 by'amadolari y'Amerika. Kuri umutoza dusanga ku mwanya wa kabiri akora nta wundi ari umutoza Simone Inzaghi. Akaba umutoza ukomeye cyane muzi muri benshi cyane, dore ko ari umutoza ufata agatubutse twasanze ku mwanya wa kabiri. Se wari waziza umutoza uri ku mwanya wa mbere ni uwuhe? Rero mu batoza bagiye bagutungura bitewe n'imyanya bagiye bazaho ni abahe? Byose duhurire muri comment. Tukomeje ku mwanya wa mbere turasanga umutoza ukomeye cyane, kuri umutoza umaze igihe kitari gitoya, dore ko ari umutoza w'umunya-Argentine utoza ikipe ya Atletico Madrid. Akaba nta wundi ari umutoza Diego Simeone. Akaba umutoza maze igihe kirenga imyaka 8 atoza ikipe ya Atletico Madrid, cyangwa se uyite ATM bitewe n'uko ubishaka. Kuri umutoza ukomeye cyane ufata amafaranga na $32,800 by'amadolari y'Amerika mu gihe kingana n'umwaka. Kuri umutoza dusanga ku mwanya wa mbere Diego Simeone. Kuri umutoza wagiye ukora amateka agiye atandukanye cyane, dore ko umutoza wazamuriye urwego rukomeye ikipe ya Atletico Madrid mu buryo bumwe cyangwa ubundi, by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku ruhando mpuzamahanga ndetse mu gihugu cya Espagne, by'umwihariko wagiye atwara shampiyona zigiye zitandukanye cyane. Ngaya nguko ese ni iki cyagutunguye muri urutonde rw'abatoza 10 bw'amafaranga menshi kurusha abandi ku isi? Ese wende wagutunguye kuba yajemo cyangwa wende wagutunguye kuba yatajemo utekereza kuba yazamo? Byinshi duhurire muri comment. Bategura ikigereranyo kandi akibagejeho ni izaye nkomeza kwifuza amahoro y'Imana, gusa kandi ukanda subscribe kugira tusobanurwa byinshi biri imbere kandi byiza. Naho ubutaha, ciao ciao.